और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMP Kiliang Persha Ubadeiru Noilam Jongeseng Samajwadi Party Akhilesh Yadav ula Kynthih nek Kynroh narki Pulit lene ke barricade ke bagi Pulit la khang lenti yaki MP Kiliang Persha ki bertemu bentur Shah Office Jong Election Commission of India. Kejing tur ki MP Kiliang Persha ke Dewan Penpal kejing Persha Jongki yaki special intensive revision ya ke bagi laknul ki brio kila Shah Ahmad Kerteng nak election role hak election commission. Kini ki MP kila meet na parliament bentur Shah Office ke Election Commission Henry ki Pulit kila khang lenti yaki bat bongut ki bla syara hagi Pulit. Unoilam Kiliang Persha Rahul Gandhi kapara jong u ke Priyanka Gandhi bat ki we bat ki MP kila Shah thep ha ka boss bat syara hagi Pulit. Kajing khang lenti ki Pulit yaki ke namar bat kimyo jing bet satya ben pelong jing yaki. उधर जाना यार Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra